Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini pulawat dulu boleh ni pengamu pro moto kuali mau puto ani mau menjadi mundo mau dua mau luto wonu tau di muto ai tai to eluto. Timomoni oskulo ulo nika mati lungulo idulu ulo kulo bolo mopehu potumulo timomoni potutola baya diila popoputola diila polo ia hilotola uito moali butola tunggulo hialo molola timomoni pototala bolo waluo lo iya utala dila bingila bandala mo bua hiyala mo bule tokapala muli lo lausala timomoni potabia hiyalo dila o hiya ode tau mo hiya bolo mai ode lia lota o bilao dila opia mo putu hidia mali hetitihia dila potitilandingo hialo mateloingo tunggulo mamo bualingo ode olilo mulamingo dila potiti abalo hialo matelolalo tobo hepambolalo ilanggango bolo muali kulalo tunggulo malalo ode olilo lo mandalo wolu no titiolohu dilea muali mutiohu batanga muali mulingohu obo obate bohu toli angali mongoli moyohu dila potitilangato boloma meme tuato toilito topangato uito muali kulapo mondo bilao ode mato ulengi timolo ito ma tololo wa ma popohulo tolpani wajah lolo wolma lolo ada tilo ada bobo uli buah buto eli momota torulo